Suboleng olengurani le Paran TV ayaki taata endaktari enkarriani tiatua enkeeya arashu emoyian oondamunot. Mairiamari tenebo eloito aiteng'en iyiok tina baye. Tejoki Ann Simaloi. Karibu sana mami. Kayieu naisho pee iliki naa yiok ajo ira yie ng'ae naa. Okay, ashe oleng. Kara nanu Agnes Enoleng Kuyayu. Naa kara endakitari te sipitali ololulung'a. Ashe te sipitali ololulung'a. Nataasishe taa ilarin kumok oleng. Amu ataasishe almost 30 years. Ilarin 30. Naa kashipakino esiai ai naa kanyorr oleng. Kake ore iyia ashomo oshi ai specialize esiai e mental health. Amu atejo aing'orr nadol ajo kenyamal iltung'anak esiai oondamunot. Najo ntoo mahomo aas ena course. Nalo taa naas a higher diploma te psychiatric nursing. Neeku ina field oshi atii. Na ina siai aasita te sipitali ololulung'a o te community. Naa kashipakino oleng ina siai. Kanyorr oleng. Ashe. Neeku ikidim atejo isomea yie ira oldaktari loo moyiaritin oondamunot. Yes, ekara endakitari oomoyiaritin oondamunot. Naa kaas sii counseling. Kaas counseling. Ashe oleng mami. Kayieu nai niliki yiok amaa kanyioo oshi eji emoyian oondamunot amu kajo yie naa naidim atoliki yiok aitobiraki ajo kaa moyian ina. Basi, ore emoyian oondamunot ena taa najo ilashumba depression naa emoyian naibung' indamunot osesen. Ore paajoito osesen naa ore ena moyian oondamunot naa kimbelekeny mpaka osesen. Indim atadamisho oleng nikinyal osesen lino metaa kelio ake ata iloito ajo emoyian oondamunot. Neeku ina taa emoyian oondamunot e depression. Naa ore dii te Kimaasai keji enkisiorobo. Keji enkisiorobo. Enkisiorobo. Ninye ejo duo Maasai nejia. Esidai oleng. Ashe oleng. Amaa kanyioo irbulabul lina moyian? Piliki duo yiok aitobiraki metaa peeyiolouni ajo kai oshi iko teniterunye. Basi, ore ena moyian enkisioro naa indim atayiolo toltung'ani ake tening'orr, teneiro onkiasin. Ore tening'orr oltung'ani oota ena moyian enkisioro naa oltung'ani laa meshipa. Ore ele tung'ani meshipa amu itanapa naa keon olola sapuk loondamunot. Ore ele tung'ani ata tening'orr medol eeta maisha faida. Metii. Ore saai ena naaji pikilotu airoroki mitakueni tung'ani. Kake ore oltung'ani oota ina moyian naa king'orr ake amu ore imbaa naadamu ninye neme mbaa sidain. Kedamu ake ninye ajo osina otii pooki wueji. Naa kaisinoni. Keisinanu ninye ele tung'ani. Ore sii tenikishet ena moyian oleng amu keendelea egira abul tosesen lino. Niaku oltung'ani oning iltung'anak likigira airorie. Nidol intokitin nemedol irkulie tung'anak. Nining enaa ketii intokitin nikigira aporoo osesen. Ore nena naa keji hallucinations kutoka olashumba. Amu keetae ata oltung'ani laa keake nidol oltung'ani etonita openy nining peirukisho. Ashe keningito iltung'anak oiposito. Neningito intokitin naagira aporoo osesen. Mayiolo nitodua kata kejing inalamerak oleng. Oroo ntokitin nemeeta. Neeku emoyian ina. Neya sii ore ele tung'ani oota ena moyian enkisioro ketii intokitin naadol openy neibelekeny. Indim atodua eusi nairragita tende nintaa olasurai. Neeku dii duo olasurai nidumunye aisik ailany. Nemetii taa toki ine pii. Asi. Ore sii ele tung'ani oota ena moyian enkisioro naa kelelek eifikiria aar keon. Keeta lots of suicide. Amu etesheta naa shida atua ninye neeku kedolta naa meeta ai toki naata faida tene. Etabayie maisha musho neeku keifikiria esiai pear keon.
Na ore pooki tung'ani aikata lining ejo keer keon ashu loota nena damunot keer keon naa kelelek ake elotu ilo tung'ani aar keon. Neeku lasima piikiyiolou sii iyiok nikimbung ele tung'ani nikiret pee melotu naake oltung'ani aar keon. Asi nitoki sii aaku ore oltung'ani oota emoyian enkisioro naa keeta slowness. Yaani kees imbaa enyenak maakutitik. Amu eishunye osiligi le maisha. Neeku tenaata elototo idol ake elototo enye. Ore oshi duo kitii sipitali king'amu iltamuoyia. Ore piidol oltamuoyiai ejing'u naa ina oshi piidol king'orr oltung'ani oleng. Ata kuna tomonok naaponu aajing'aki. Keya ning'orr oltung'ani piisipu tenaa ketii entoki niindim aisuma teninye. Amu ore oltung'ani oota ena moyian enkisioro naa oltung'ani rugo. Kifuga ake ninye. Amu ore saai itanapa keon oloiroshi oleng neeku miraposhinye ninye. Oltung'ani sii lemiking'orr direct nkonyek inonok aiko inji enaa enaing'orita. Miking'orr amu kedolta nidolta nchidai enyenak. Ore sii kulo tung'anak loota ina moyian enkisioro naa kedol ake enaa keeta oltung'ani oota mpango torrono te maisha enye. Pooki tung'ani lonyikita. Ore saai paadol ena tomononi nadol enaa tenegira airorie likae tung'ani nadol enaa nanu egira aimaki. Ore piigiroo iltung'anak oosita imbaa enye nidol enaa iyie ake egira aimaki. Suspicious, yani keeta musunot torrok. Kemusu ake ninye ajo nanu taa egira aitaas entoki naje. Ashu nanu egira aipangaki paari ntokiting enaa nena. Nkituaa tokiting negative ake. Ore sii ele tung'ani naa kenaura ake. Enaura tendamunot, enaura osesen. Naa ina dii pikijo emoyian oondamunot osesen. Amu ore ele sesen lenye kenaura ake. Ore pees embae mitabaya. Ore saai nemitoki adamisho vizuri. Neeku ndamunot distracted. Neeku nena taa nkuti orbulabul lelelo tung'ani. Milamari taayie olaing'urani lang te Paran TV kishukunye ake tenkiti kata ashe oleng. Kijing'ita naa enkae rishata kigira naapuo ayiolou ena moyian oondamunot ashu yioloti enaa depression. Ama mikiata naaji enkae swali na kajo kai naaji nanu oleng nayiolou. Ama nkera, ketum ninche nkera enankae ina moyian? Basi ashe oleng taata ina swali. Esidai ina swali amu ore oshi tenkumoi oltung'anak ooponu sipitali naa kejo metum inkera ena moyian oondamunot. Ketum oleng inkera ina moyian oondamunot. Kake ore ilbulabul naa kepaasha oltung'anak sapuk. Amu indim atodua enkerai naiguran oleng saidi pooki toki. Neme normal. Naa kiguran enkerai mpaka neer enkima mpaka nesulari. Ore ina naa symptom emoyian elukunya naji oshi ADHD. Acute hyperactivity disorder. Neeku keibung oleng inkera. Kake ore ilbulabul naa kepaasha oltung'anak sapuk. Amu ore nkera naa kejing ake sininche ina aisinanisho. Kake mee enkata naado enaa oltung'ani sapuk. Kelelek iteru enkerai aisinanu, itoki ake aibelekenya, itoki ake aisinanu, itoki aibelekenya. Kake ore oltung'ani sapuk kenegira aisinanu mpaka nedoyio abori. Kake ore enkerai kelotu maakutiti. Basi ore siinye te sukuul nena kera naata nena moyiaritin mees esiai esukuul aitobiraa. Neeku kesesh etii abori. Etii nkera naa tenkisuma. Kepuo abori tenkisuma. Naa ketii nkulie naayau nchidai atua irmareita. Ena moyian oolukuny toonkera. Neeku ebaiki neera ntoiwuo kewarie omekenyu. Ore peelo ena kerai sukuul nidol ajo keimug enaduo kerai. Neeku badala naifikiria enkerai imbaa esukuul neeku mbaa ormarei egira aifikiria. Neeku ata nkera keibung ina moyian. Neeku metumoki naaji aisumayu aitobiraki pii. Neeku meitobiraa naa enkisuma amu kenyamal. Keeta enyamali tiang'. Neeku ore peelotu sukuul neeku ang' etii akili. Ebaiki naa nkera naar irpayiani noong'otonye. Neeku ore peelo ena kerai sukuul neeku kedamu enaa kelo ainepu ng'otonye etua. Neeku nenyamalu enkerai toondamunot. Neeku kiidim ninye ataa menya endaa aitobiraki. Idol ake enkiti kerai sas nemeeta afya sidai ashu enya endaa oleng
Neeku enkerai tasapuku sii aitoki. Neeku lelo irbulabul loonkera. Neeku kidim enkerai aaku kenya endaa oleng. Kidim enkerai ataa kenya endaa oleng. Oleng alang kiasi nesapuku oleng. Indimi atejo keeta enkerai afya sidai. Kumbe neeta. Ketii enkerai naa kirutoki nesasu neeku menya endaa aitobiraki. Ashe oleng. Ore ai ama naaji te katikati oontomonok olewa. Keng'ae naaji ibung oshi ina moyian oleng arashu keng'ae naaji isioki naaji ayiolou ajo keeta ena moyian. Esidai taa ina swali amu ore oshi eng'amu iltamuoyia naa ore tenkumoi naa intomonok. Hata kawaida ake toomoyiaritin naa intomonok. Hata ninye ena moyian oolukuny naa intomonok inkumok. Amu ore entomononi naa ninye doi oshi eing'uari tiang'. Ninye nayiolo shida pookin ormarei. Tenemeeta endaa ninye nayiolo. Tenetii oltung'ani omoi naa ninye adake naing'or ele tung'ani omoi. Ore ninye iltamuoyia le cancer sana naa entomononi naing'or. Naa ore kulie moyiaritin naa keyau ninche stress openy. Kesesh ibung intomonok oleng alang ilewa. Ore sii te statistics esipitali, data duo esipitali koon. Naa intomonok eyiolouni oleng alang ilewa. Amu etejo ake ormaasani sana gorgol oleng. Mesesh elimu ilewa inchidai enye. Kake ore entomononi peelo sipitali neibukoo pooki toki. Neyiolouni ajo keeta depression. Nepiki esabu. Kake ore olee kegol oleng ninye peelo sipitali. Kidol ilewa ajo ore pikitilu elukunya ilo ake chemist ninyang'u mara moja. Kake ore ena tomononi kelo ninye sipitali neipimi inkulie moyiaritin neyiolouni ajo nyoo nagira ina moyian tentomononi. Neeku ore intomonok kenap imbaa kumok. Ore sii entomononi nairoshi ashu elo ajing aji naa keimaa oshi ingolikinot kumok. Ketii dii ninye naa ore peejing aji nerruoyo elukunya. Keetai oshi ena najo postpartum psychosis. Naa intomonok eibung. Ore ilewa meeta naa ninche. Ore sii nkulie golikinot ake kumok ormarei enaa enking'urata oonkera. Eya nitum enkerai naok orbangi kulo keek le kulevya. Ore oshiake enkerai torrono naa enentomononi. Kesipa. Nejo orpayian. Ina duo enkerai itu. Ina enkerai itu. Nejo kaisidai kiata enkerai narok toonkuapi ang' ormaasai. Naa ena najing inkera aji eton aa kutitik. Kesipa. Engae peejing ena shida? Ng'otonye. Neeku ore intomonok naa ninche ejing ena moyian oondamunot alang ilewa. Ore ai ama kai naa inko tening'or ele tung'ani loota ina moyian oondamunot arashu kai naa inko tenihandle ilo tung'ani? Basi ore iltung'anak oota moyiaritin oondamunot kitegemea ajo kaa kiwango kaji etabayie ina moyian. Amu keetai ena najo mild, moderate o severe. Yaani enkiterunoto peebaya polos opeerruoyo naaduo mbaa ainyala. Basi ore kulo loota ena moyian tenkiterunoto naa kelelek. Amu ore duo ormarei oota support oibung iltung'anak lenyenak. Tiniata duo ormarei odupa. Oning'o. Oijali iltung'anak irkulie. Naa kelelek iretoki. Amu tenaata saai enkanashe Grace naa kaing'orita ake eneikununo. Ore paadol ajo ibelekenye empukunoto naa kaing'uraa ajo nyoo nainosita. Naa eretoto ina. Amu meeta eretoto naing'ua nalang support. Basi ore paadol ajo kegira aendelea ainyalakino pii. Ainyalakino naa kaing'uraki eretoto. Ore eretoto kwanza naa entoki naji psychological support ashu counseling. Niko oltung'ani counseling amu kumok ninye iltung'anak ooji psychologist. Kumok counselors. Nikitii iyiok psychiatric nurses. Neeku ekiret kulo tung'anak oleng. Ore peelotu oltung'ani naa eisumishaki iyiok tenkoitoi nikindim aataret kulo tung'anak. Irorie oltung'ani mpaka nebol oltau lenye pookin, nikiliki shida, nelimu ata eneidim ninye aikuna peisuluhisha, naret sii nanu aliki nyoo eneiko teneisuluhisha. Ore enkoitoi are kulo looshomo oleng abori metaa
keibidi peepikakini irkeek. Naa keeta sii iyiok entoki niking'uraa kiwango nikiyiolou ajo ore ng'ania ele lasima peewok irkeek loolukuny. Neeku taa atejo naaji ore kulo loota ena moyian elukunya letudua ele moyian oleng naa kepuo lelo counseling nishori support ormarei. Tenaa entomononi neyiolou orpayian lenye naa kelelek ake isho support nerikino embaye. Naa keitegemea dii siinye ajo kaa baye ena amu keetai naaji embaye enaa orbuket. Ore orbuket naaji tenelo ainy entoiwuoi ashu elo ainy orpayian ashu elo ainy enkerai naa kehandle naa enaa eneikununye ele buket. Amu ore orbuket naa keishiakino ninchir oltung'ani olapa mpaka lapaitin 6. Ore piintogiroo ine naa kelelek ake eyau enyamali. Keeku enyamali. Neeku ore lelo tung'anak otii medium naa nejia eikoni. Ore entoki enaa orbuket naa medium etii lelo. Amu ketii oltung'ani laa ore pee entoiwuoi neeku affected oleng. Meitoki ninye adol anaa keishiakino neishi ninye. Neeku ore ina kelelek oshi amu ore pikirorie naa kerikino ake. Amu kejo sii ninye Biblia nchere ore iyiok iloishu mikiata enikibaikinore ilootuata. Ore ake peekidip aatunukai oltung'ani neeku eishunye imbaa enyenak. Neeku meishiakino nesuj iyiok maisha oltung'ani otua. Hoo nemelelek kake sidai ake nikiyiolou sii iyiok ororei lenkai peeretoki iyiok Enkai. Basi ore taa kulo duo loota ena moyian eputakine pii naa ekipik atua irkeek, ekincho irkeek. Nikisuj sii iyiok airorie amu ore lelo meekure eeta rivers lasima ake peewok olchani. Naa ore kulo keek eisidain. Ore ake metooko oltung'ani enaa enatolikioki nepaashare enaisho amu ketii ilemedung'ore enaisho naa keishiu ake oltung'ani. Ore duo pikidol ajo etaa duo oltung'ani too much nikiya naa kuna rehabilitation ashu kiya Mathare mental hospital peitokini aapuo aing'uraa tiatua nyoo tiatua sipitali. Neing'urakini ake embaata naa kepuo ake siininche omeishiu. Neeku taa lelo. Ashe oleng mami. Ore naaji ai swali nikiata naa amaa kanyoo naaji ijoki irmaasai anaa iyie duo daktari nayiolo ena moyian aitobiraki. Kanyoo ijoki irmaasai peing'uraa tenaa kimbooyo ena moyian eitu itoki abaiki enaa inkera natii ashu kuna toiwuo ang' saai naagira aing'orr iyiok tene. Kanyoo naaji ijoki iyie kulo maasai lang'? Basi kanyorr intae irmaasai lang' amu ore enaa enajo nanu esiai kaibung'a irmaasai enaa enkidimata ai pookin. Naa kanyorr aikoo ninche oleng toosiaitin pookin naipirta biotisho. Ore biotisho oondamunot naa keyieu nikidamu nchere ajo ore ormarei naa lasima peekinchoro support. Entoki kwanza naliki irmaasai maishorito support. Ore entomononi orpayian peelo neiroshiu enkerai matang'arr ele ola amu mee entomononi ake natoiwuo ina kerai etoiutuo pokirare. Nemeeta entomononi najo oi duo eiroshiu enkerai peeing'ua sukuul. Neeku ekireto aibung'akino ilolan peeleleku. Ore sii ai toki tormaasai esidai inyuat. Inyuat epooki toki te maisha. Amu ore peekinyok aas isiaitin ang' nekitum pooki toki nikiyieu tenaduo. Amu ore ai toki nayau ena moyian oolukuny naa osina wemadai. Matonyok aibung' imali ang', tenaa enkop nikintoki amirr enkop airem enkop. Tenaa inkishu mataramat intokitin ang' peemikilau ake entoki nikias. Nikinyok aapal enaisho amu ore enaisho orkeek le kulevya naa enkai toki nayau ena moyian oleng. Naa ore peemikipal enaisho nikirishie inkera ang' naa kenyamalu naa amu keyau siininche enaisho emoyian oolukuny. Asi ore ai toki matonyok aaku iltung'anak oonyorr ilarikok lang'. Nikinyorru amu ore olarikoni ogeluni naa ninye ake oret iyiok. Ore intokitin pookin nimikiata naa ninye ake oidim aishoo iyiok. Nikiyiolou sii ajo keetai sipitali. Nimikintoki aata endamunoto ajo aitorrok ildakitarini. Amu ore piata endamunoto ajo kara torrono meeta naake enaiko tenaaretoki. Neeku esidai tenikinyorru ildakitarini lang' nikintinyiku paa ore pikitum inchidai enaa nena nikipuo aabaiki siininche peeret iyiok. Ore sii ai toki nayieu najoki irmaasai
ekiata eretoto e counseling pii tesapuko tenkumoi. Ore orgavana yotii Narok County igero iltung'anak ooji counselors, niger psychologists, negira ake aendelea aiger ebore sipitalini. Naa keya ninepu meeta esiai naasita. Nemeji menyamal iltung'anak meyiolo. Neeku kayieu najoki ntae aiteng'en ntae ajoki keetai nena services pookin. Keetai nena retot pookin. Neeku ore oltung'ani onyamalu akili ashu tenidol oltung'ani lino otanyamala akili niponunu sipitali. Amu ekitii negira tayari pikiret ntae nikiutaa ntae. Ashe oleng. Keeta tipat tenitum eng'eno toombaa naipirta enkishui ino. Kajo sii noto nabo ashu are tina kiteng'ena etaata. Notoreki nanu pooki olong' e Jumatano tiatua Paran TV terishata emasintai. Tejoki Ann Simaloi. Ashe oleng.